Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta iba sa ti San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 31. Ti maikadwa akang runaan abilin, iso daytoy. Ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Awanen ti bilin anang nangruna ngem daytoy. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Eunice! Oh, Eunice! Marigata na manan nga umagas! Anya? Ah, Sus! matayang san! Agtugaw ka may anti. Tamabanak mangalay ti agas mo. Daras! Oh, anya anti Dorotia. Kumusta tirik nayo? Medyo bayatan. Maulaw kayo pa lang. Saanan? Apay nga rod at tumaktor kayo ngay. Kitaak lang day takaruba. No imtuloy na nga imbelang di basura na ijilikutan ti balay. Ay, isumot lagayam asim romanan ti sakit yo Tanagong unget kayo manen. Kasanumat ngamin day takaruba. Marwaman, ay marurutak. Relax, anti. Tapuso yo. Ay papanawak na kita akaruba. Anti. Ay talaga marurutak. Bayan yun. Siya kaangan ti makisarita kadakwada. Sa anak nga agibalang iti basura, dito'y batog ti balay ni Antem. Isabit ko laang dito Tao may dagasan, di agal-ala iti basura. Ay, kasta ka di, tata? May saak mat, kadag iti mga parparit nga agibalang iti basura dito'y ruwar. Ibagam day taken ni Antem. Eunice! Oy, Jenny! Apay nga da ka dito Dito kami mat nag-boarding. Sikat ti ibagbagan ni Uncle abaro a border na? Dua kami. Ada ka duam? Ni Paul. Ading ko. Ag-eskwela ngamin. Ay, mayat ang arod, tapno agkakaaruba tayon. Wan sige. Panawan kayo pa ha. Inakman ikulong to'y pusa. Ay sus, nag-cute mo tan di pusa na. Mabalin kayam ti agtarakan ti pusa di ti boarding house yun? Mabalin. Basta muda at taraknan. Allergic kami ni antik iti pusa. Anyakat day nga Antem. Nagadaw akagura na. Nimat manang Eunice di kasarsaritam di tarwar manang. Wan. Dito'y gayam ti balay ti antina nga ibagbaga na apagigyanan na. Day tadakkel abalay? Dayta na aladan iti ado nga alambre. Siguro. Ado ti kinabak nang nadyakin kukwa di ta abalay. Asaan na akayat amatakaw. Ti amok, retired teacher ti antina. Naungat kano kan istrikto. So akas tala unay ti panangalad na iti balay na. Agmay may isang agigyan di ta balay na dyan, Tina? Kadwa na ani Eunice. Tawan mo ti sabali akabagyan da makaanos iti ugali na. Diyak amo no kasano amaan anusan ni Eunice day nga antina. No siya, jak maanusan ti kasta akadwa. Inkakit din isagana ti pangikulungan taken ni Muning. Di mo baybayan ang makabulos Tani, kababain kadagiti kaaruba. Apay nagbayag ka anakin in istorya di takaruba. Ay sus, agungot manen. Kuha ngamin anti. Imbagamot lang, jembilin ko nga ibagam di takaruba. Wan anti, imbaga kasaan ang mabalin nga agibalang da iti basura di tarwar. Taagungot kayo. Sino gayam di kinasarsaritam a babae? Ni Jenny day di anti. Agboarding da kano dita. Day tamanan ti problema. Apay mo ta problema, anti. Ado manan ti wara, kat iraman da awaraan day ti arubayan. Ay na, managdaldalos ni Jenny, anti. Tanabayag kami nga agbarkada. Ang mga nuisuman lang ang aramidin nyo ti agin in istorya. Ay, saan mo't, anti? Oh,
At iti sweltom. Ninayunak daytan. Agyaman nak, auntie. Ado nga minti sumangpot ang masetas ko nga in-order ko iti online. Asikaso mi da, tapno agbyagda, ha? Wan, auntie. Paul! Anya ti aramidam dita, ha? Awan! Pinakan mo dya pusa? Paul! Apa nga, adi sumungbat? Payman? Hoy! Paul! Pinakan mo dya pusa? Kunak? Inak pa kaninin. Ay, unay kamatan. Di nakpay tulungan nga agluto. Nagsaritaan tanday tabanag, ah. Di pa nagtinulong ta. Manang! Awan mo tanji pusa, iji kulungan na. Anya? Nakabulusan. Ay, birukam! Nangina day jay apusa. Saan arumba nga mapukaw? Na-deliver ka din dagiti order ko amula. Wan, auntie. Nagpipintas da. Saan mo abaybayan na, tanangina dagiti. Kasta ka di, auntie? Wan, 3,000 ti kababaan ichay. Ay, sus. Nagninamutan, auntie. Hay, no siya. Jack maiturod ti gumatang iti kasdi kangina masetas. Tanawak man dagiti masetas ko. Mapankon to si bugan inton madamdama, auntie. Eunice! Apay, auntie. Ay, sus! Ay, makapakigtot mo Ay. sa pukaw yo. Anya ter aramitan da apo sa kadagiti nangingina masetas ko. Ha? Ing kapapanahon da apo sa darasam! Wan, auntie. Eunice! Marigatan ako manan nga umaga. Ay, sus. Ay na, napanggayam di ta arubayan nyo, jay pusa mi. Agong ungat ni auntie. Isugayam ti nakakita apagay ayaman na dinangina masetas na. Anya? Ay, una yan. Tanipay antimot ti nakakita iti pusa. Iso nga ipanaw mo di pusam. Uy, ada ka din natadaal ka dagiti mula na? Natukpol adag iti daduma asabong da. Ay, sus. Basol ti kabsat ko dayto eh. Di nantumot binantayan ti pusa mi. Iso aday jay. Nakabulos. Sana latama kangas. Ala, inikan kayo matan iti agas si auntie. Ay, maulawak. Ayan. Itaray kayo na iti ospital, auntie. Dagitan tumat nga may nakaruba. Bayan nyo nga minan. Nan-ano dagiti masetas ko. Naperdida ka di amin. Pabayadak dagita kadakwan. Saan kayo nga agung-ungot, auntie? Kumaro na itasakit yun. Tinasayaat. Mapantayon iti ospital. Na ospital ka man gaya man. Huwag nga rod, manong. Stress la dayta. Kasano sa anak ang ma-stress. Nagitimot nga min karubak. Puro da amin awan serbina. Siya. Manunti tawon ko ngamjak pa na yos ospital. Huwag nga rod, manong. Katim mo na ka pa'y nag-retire ngam siya. Naragsa ka nga minitibiyag ko. Kalikliklikak ti agungat. Amin natataw itaglawlaw ko. Ibilbilang ko ida agagayem ko. Narikat dayta. Dayta ti sekreto tinaragsak ka na ti dugabiyag. Awan na. No agong ungat ka ngay naldaw. Ay, sigurado nga umababa ti biyag mo. Gayam yung gayam ni Sir Marlon, auntie? Juan, ko-teacher ko iti. Imo na lang ang nag-retire. Tain inauna ngam siya. Ngam, kitaan nyo mat ati aurana, auntie. Nakaisa makanayon. Agasan nyo, tamalagip nakpailaang. Teacher ko ngamin ide elementary, Kunaan na nga rod, anaragsak ka no tibiyag na. Amuyo, auntie. Naanos ang maestro ni Sir Marlon. Pulos, adi mo mga agbugkaw. Kasarita na ka itinasaya at awagas. Ay, iwan kayam. Mabalin ko ka nun tirumwar dito ospital. Kaya't ko na makita dagiti masetas ko. Paul,
Umay ka man ditoy. Dar aramidag. Ibabaman pa nga min data cellphone mo. Anya nga min ayat itantan awam di tatawa. Kita mo. Ala, nakarwar mo gaya man dyan ni Eunice isi ospital. Wen nga rod. Kita mo. In-inspekan naman ng dagiti nagngingi na amasetas na. Di kagpakpakita. Delikado na makita na ka. Adda man ang tiagungan, akaaruba tayo. Ala, nagbanikas no? Adaman siguro hindi na kayat. Ingka man ibagay ti dayta akaruba, no anya dayta kalkalyan da di tatenga. Ita ka din, auntie. Wan! Nasken amamwak no anya dayta. Apay, basta dalata nagkali, asan da nga ipakamukha niya. Sige nga rod, auntie. Tain nakdamagan. Marurudak ka na kita tao! Uncle, Apay ka day, Eunice. Nih, nakarwar mo't gaya man ni Antim iji ospital. uwan nga rod. Nalaingan. Ang nakabanikas manan. Akas lagong ungat. Padamdamag naman no, anya kano day takalkalin nyo dito. Amangan no agungat manan. Agpakpakali ak. Takayat ko nga agaramid iti pagnaan dagiti tattao asumrek. Dagiti ngamin tattao di talikod. Marigatan da amang likaw. Kasta ka di, uncle. Idi pa'y akayat ko ang makasarita ni Antem. Di namat kayat ti makisarita. Kanayon nak ako silapan. Bayan nyo, taibagak day takan ko na, uncle. Kaya't kung anong tiagungat, Eunice. Pag-high-blood dak abig bigat. Auntie, kagap-gapuyo lang iji ospital. Kontrolin nyo kumaday taongat nyo. Tanya ko matibibiyang ko kadagita at tao di talikod. Oray pa'y awan pagnanda. Ibagam asan arumbang apakibyangan da tinagtangaan mi adaga. Kaasimat ngamin dagiti tattao di talikod, auntie. Tawan pag naanda. Marigatan dagiti babasit nga ubing no mapandag eskwela. Tamang likaw da pay laeng. Adayo unay ti pagnaenda. Eunice, suswelduan ka. Isuasan arumbang agsauka kanyak iti kasta. Auntie, Sana mabali na kalyan daday tanagtangaan mi adaga. Ala, ingka ibaga. Anya pa'y latar aramidam! Ingkan! mabain ako nga agsubli, Jay. Ayan dagiti agkalkali, auntie. Anya? Kontrada amin kada kayo. Kun para kanumot laang dayto iti pagsayaatan ti amin. Anya? Saan ako na mas daaw? Ama nun atawan ko nga agnanaad diti compound yo. Ngamawan pa'y pulos gayam yo, auntie. Ah, Isumot lagayam, Pinanawak ni auntie iti balay na. Masurunak namin. Kasanungay no birukan na ka. Ayaban naklaangan ano kasapulan na. Maragsakan kami, taadan pagnaan mi. Iso nga rod day tati kagura ni auntie. Isumot lagayam ang nagungungot manan. Ay, nga ma, ado ti matulungan day ta pagnaan na. Saan na nga rod akayat itumulong iti pada na tao? Imbag man, tamaan anusam ti kasjay nga ugali na. Susweldoan nakmat gayam. Kun basta agunget, ikanak iti kwarta. Ay, Malang! oh, apay, Paul. Di pusan, nakabulos. Anya? Napan iti balay ti Auntie ni Eunice. Sus, Ay na, ad-damanan nga agunget ni antik no kasta. ay na. Napanan nga tanday japo sami. Saan lakit di ama panagay ayam kadagiti masetas ni anti, Tagungot man day jay. Awan mat dito ruar. Mangag mo day jay? Japo sami day jay Kasla at damot iji unag ti balay ni anti. Intaman kitaan, Eunice. Agsagana ka. Iti anya. Iti bugkaw kan sermon ni antik. Uwin Oray bugkawan kan ungtan na kon.
Basta mayawid ko dyan pusak. Ala, inta nga rodon. Ha? Nakasaklot ka ni Auntie ti pusam? Umasidag tapay. Oh, sige. Madam, pasensya kayon no imo nagditi balayo day tapusak. Nagpasaklot matan kada kayo. Ay, madam, umay ko kumaalaan day tapusak. Ay na. Nakaay-ayo da ito'y apusa. Kaya't na ti maap-aprosan. Ha? Kaya't mo gayam ti pusa, Auntie. Wen. Ay na, pudno kayam ti bagbagada. Ama kapaikat iti stress dagiti dingwen. Anusan yawn, tadandanin malpas da ito'y pagnaan. Wait, sir! Nandun! Ne, Ito, madam. mas asidigmat dito'y pagtrabahuan tayo ni madam. Ay, so pwede nagungit ka no na ito. Tari tayo na maestra. Paisaw. Naimbag abigat mo, madam. Paisaw. Sapay ko ma, tasaan ka nga agong ungat. Tamalpasan da ito ipapaaramid ko apagnaan dagiti tattao. Dito'y nagtangaan ti balay ta. Man, Sanak nga agunget, kapsa. Punaw, madam. Wen, no para iti pagsayatan ti amin. Apay ko mga agungetak. O sige lang, ituloy yung tagtrabaho. Tainton madamdama. O may iyag ni Eunice dyan pagatang ko ameriendayo. Nangagyaw kakadwa. Agyaman kami, madam. Nasaysaya at matlaang tagtitinulong para iti pagsayaatan titunggal maysa. Titumulong maysa akababalin ti makuna nga anak ti Dios. Mapagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan amay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.